Okay, hello guys, welcome back to my YouTube channel Klabong Gutsler. Pini video bang nan kita hampu ikala ke jatta ve semeni le kidam tang Q&A question ki post podola sila bang. So Q&A question post ni pilih han nang ka reply ji. Kicing pen joje tik anak nam thono funny question ka jugan do pic la sina tum le bang so video ke interesting pic ji. La si ne semeni non be semeni ingnek bom le yukna reply han si question puma. Di pu la pupon ni semeni si me to reply nang. Okay. Kicing si question la ke Julie Rong Papi, do you have a girlfriend? Okay, Julie Rong Papi, I don't have a girlfriend. I'm still single. I have my ex before, but now I'm single. So that's all. Okay. Mamang ke dam tunang Min Yung Suga. Nang BTS video lang ma. Ke popen kusu pop pan si ninghang lo. Okay, Min Yung Suga ni BTS video bang kelang le seme kachini dun do ajak tum kaning je pen posi labang Jungkook V to ho ate kupipine do pila apen ke kopia pop hansi naning ke hang lo pul labang kini protected alo lo ni bang lang le ten posi seme nilha inut third kamikas pudo lapan mang ning do lan melo to kono mang ke dam thunang bibisoing ti nilumang ti na girlfriend no mal nilumang ti pi Milip bibisang ti nilimang tipi lapan bangin itum Facebook mate WhatsApp lang same itum text same labang ni girlfriend kali same itum kuson lo best friend mate itum chimipik itum phone lapan message same text same best friend chot girlfriend bangi kali lasi kali pusiang punang kopo lasi to kono mangke Karam sana next question Kartik Kual nang girlfriend malo pachini tha. Okay. Girlfriend malo pachini tha. Ahok sipu ne girlfriend avelang lasi girlfriend malo pachini tha labang kini lesme nang pachini thek thek po girlfriend avelang basi sorry kulwa Kartik Kual sorry na bang nan reply thek dalo. Lalu maki aku dalam sedang clearly in hippie. Why did you choose to become a YouTuber? Okay, bong clearly in hippie. I choose to become a YouTuber from the movie called Three Idiots. There, this movie very inspired me a lot. There it said, do what makes you happy. So I'm doing this YouTuber from getting the point from that movie. Do what makes you happy. So being YouTuber or doing YouTuber, which it's make me happy a lot. So I'm doing YouTuber today all now. Okay, next dam tunang lake Bidasing Terang. Klabong nang girlfriend amen kuson lo lapen ke nang ex bang kuan lo ahok alam nang than vek thaho. Okay. Klabong nang girlfriend amen kuson lo labang ke ni girlfriend de nang posin bang girlfriend amen bang nang than thik del pol bidasing lapen ke nang ex bang kuan lo labang ke thanang kok pupon. Ne same ne ex inut dolo ne first love bang ne lila funding dog pics same kopi kuson pen ne misunderstanding pen mat dam joilo si ne ex bang ke inut dolo lasi an hello aku no make dam thulo nang tiso to kam claim tha nang phu arum angke niking bang angsong lapuke mapa na thek buko lake Chinese mate Korean dam da thek thilo lapuke kuson lo martial arts claim dam da thek thilo bona bangke ni phu arum niking angsong Abang ke tek lo sorry tiso to abang so tek lo abang ke non next question an tunang lake Aklam Vlogs nang kon years lo answer tha okay Aklam Vlogs ni non man ke 21 years lo desme puki bijong lo same 21 years unplaying alo nah lo non man ke Kimo ni hembiri bab nang taglap tha okay Kimo konami ande konamati bo kalau mati nang hemang po babr nang biri yang tagla pade ku lepen no pa khai thik bong mo arsul lep mo ne ke bang lo lan lo no ma ke aku dam sanang ching thu tisu kabri pen nang ning ki dog na lun si pu mat lo no helang ni seng ve kida asong singer malo okay bio lekte wo mu hasu sini laso singer malo bio lekte girlfriend laso singer malo bijok the han bang ning dog pick on winching some bijok the han bang lasi lahan lo bijok the lo ne single ne favorite single aku non man tunang Romonteron
An ki chuhut batai ko la ke ji ke la pe gitar ro thek ma an ki chuhut example thang dei okay an ki chuhut batai ko la batai troxy bon ni pu non ki teng te om so la hela bang ke om so te batai troxy om thip te 7 plus 7 pate 14 an le dam rok ko mar okay et ya ning dono lab lo ako non next time tunang la ke long kiri ingti girlfriend dono ma bro la penamen pilo than tha girlfriend bang ke avila ahok sipu pachuwa ta kali long kiri ingti girlfriend avila lang posin nang than thek de lo amen apen akur seme la si girlfriend dono ma bro pate la bang ke ave pusi than nang than kok po hello to ko next question tunang ke Rojalin rom happy hi life ke question lo Mr. Klarbong life ke pulo enjoy ning ki oi kachiru same jupi jupu tumdo ning parong tum pen ga ko pilo kisung ho sume jupi jupu tumdo nang kiraba ni pen putum do nang kiraba la lo enjoy puse pudam data hinonelo life ke lasi ko next question nam tunang la kem share duhun bepi okay share duhun bepi de nang favorite color food song kupilo lapen nang favorite place ta lo konad lo inki nang prang long kupilo manji ning hang to nang ninja ning hang ke inki nang family members long pen kumat phansi nang ning ching sam nai lo lapen kupi pot okay nang favorite color di nang favorite color ke la ke black lapen white food pot la ke itum bithang an lo okay an lo ning do lapen ke aku chicken biryani mati aku boiler lapen aku pilo hand up laki tu nang ning dok pik an labang best lo ne phat ning hang lapen ke song bertela ke ni le ke karbialon si karjun nai men ke asi karbialon ning dok kali romantic mati set lahai lo mati ning dok pik lo lapen nang favorite place ta lo kona lo ni favorite place ke lagi non la li karbi seme ning dok karbiang long seme ning dok lapen ke aku pilo long dim do Juku Valley to Ladakh bang ning dok ning kidam long ning hang pik lang Ladakh seme lasi aku Ladakh Manali lah seme ning dok aku laban nang prang kupilo ki manji ning hang ni prang ning ki hang ki manji ning hang ke la kin le same inut kalbi lun sepur ki manji bang ning hang pik la ahok lai tum kado ke me kireng phang ki inut job bang ki kirang sot kiri phan seme nili ke non ma ke ning hang ke la ke lun sipu seme ning hang pik la pen ke du thlang nang family members long pen kumat phansi ning ka ching sam nai lo la pen kupi pot family members long pen ke hok lo ni pen ni puhan bang ning ching sam lo lang tu si ni phan non dak la so college na lo patra ke junior college lo dak seme nang to dun paten non dak kang ni long ta seme ni pen putu ma hujumi pen lo la lo to aku non na ki dam thunang la ke long kumat ron Defense surplus. Defense surplus tu question nang kau tu mah masuk ni. Defense surplus. Okay, long kumar teron. Surplus is YouTube channel. Okay, long kumar teron. Lepas ke skip check nah. Next question. Nah, nanti tu aku nak ada tu nah. Long kumar teron anwet po. Okay. Ada kata pipi. Deh aku. What according to you life is? What according to you life is? According to me life is there should be no crying or no sadness. There should be it should be a very need to be happy in every time or in every moment. That's all. Hanika to pipi. Nang kila ke dam tunang change yourself. Kupi ki take lo ki do nang tho. Okay. Change yourself. Non ke take do ke la ke non nang tum nang ding lo. Ni kupi lo ke take la ke non nang tum la so video ang klang pasme chini lo. YouTuber ki do ki take si nang tum non ne phanang take long log lo. Simi YouTube lo. Masi la hello ne ke take ke. Nan lo la ke no ku dam tus nang. Binong tok bi. Binong tok bi. Okay. What do you mean by political science? Oh, the question ang card ba. What do you mean by political science? Do elaborate. What do you mean by political science? Okay. Okay, binong to be. I'm so sorry lah bang ini. Tapi nang reply tik thelo.
Itu lo sampai ni dah panggil lah bang nan praktik lo sorry. Mama kaya aku senang jadi singer. Which songs do you listen frequently? Why do you want to become a YouTuber? Share something good about you. Okay, jadi singer. Which song do you listen frequently? I'm listening mainly. Basically, I'm listening mainly Karbi song, which is sung by my 3 favorite singer, Bijou Lekte, Sonjit Ronghang, and Prem Terang. Oh no, and another Chingbai Tiso. Latum Bang Pri. These 4 singer are in my favorite list. Latum alun bang Ning Dok Pik An, latum alun bang Karjuning Hang. Oh, hello. Why do you want to become a YouTuber? I'm becoming a YouTuber, which is inspired by the movie called Three Idiots. There it said, do what make you happy. So doing a YouTuber or making videos, it's making me happy a lot. So I'm doing YouTuber inspiring from that movie. Okay, share something good about you. Share something good about you. Okay, I'm good at I'm good at there are many fields I'm good at, like singing, dancing. No, not dancing. Singing, playing cricket, football, etc. Okay, that's all. Next time tunang laki Jirong Kiri Bay. What's the behind of Klabong Good Life? Okay, behind this we'll get love, romantic. No, not romantic. Love, awareness, jokes, how to say, motivational. Okay, that's all. Okay, that's all. Jirong Kirby. Next time tonight like Mamuni Inglang P. Okay, Mamuni Inglang P. Mamuni Inglang P. Aku senang aja tunai deh. Labang ke I love you Mamuni Puputat. Okay, Mamuni Inglang P. I love you too. Oh, I love you a lot. Okay. Nah lo, I love you lo. Aku next time senang lagi. Nilumaing tipi. Last question lo lah bangke. Okay. Aku senang junon. What are biggest lesson you have learned from your previous relationship? Okay. The biggest lesson I have learned from my previous relationship is spend your time with her or with someone. Don't take up lightly in the relationship. Make love. Share your love. Don't cheat on her or someone. Lahan lo relation previous relationship long biggest lesson ke Charlie long ke lahan lo ni cheat seme la me lahan lo. Okay, pini a question man ke laan si kang ton pon lo. Next question nak tuhan chonghong din lo ni seme post po Q&A labang ke January Q&A question lo labang non February Q&A question labang seme bang pon la sinang tum chonghong igding lo lahan lo pini video bang ke laan lo kaldom. Thank you kadobe me ladak kon lo 22 question nak kal jutum pha aseme jadi ning kido ala pang ke thek an ke na reply lo seme lahan lo pini video bang ke bye bye, see you next video.